Урметли сейірджелеріміз, эфирде хаберлер вақытым, студияда Султания Ситакаева. Бүгін программамызда. Украин дінізжелеріні қайту меселелеріні тек жынайы иштаққы біткен сон чезмеге мүмкін олажақ. Бұ ақта бұйық матбуат конференциясы девамында президент Владимир Путин хабер етті. Девлет башының фікірінше Украин арби гемелерінен япылған провокация ось ішіні бежерді. Амма тек Украина халқына зарар кетірді. Бұ вақияны Путин Петр Порошенконың рейтингі көтерілігі үшін оғырсыз усул деп адлады. Украина елбашчысы арби қызметшілер олер деп үміт еткенеді. Яқшыке ойле олмады дей Владимир Путин. Ел кечірілген матбуат конференцияда Қырымға қаршы санкциялар мәселелерді көтерілді. Оларны девлет башы себепсіз деп аңлатты. Ве ярымада Русинен бірлешкені бұ қырымларының сечіві деп қатырлатты. Бүгін суаллер тек Русия журналистлерден берілмеді. Туркиядан келген мұғберді Владимир Путиннен субет кешірді. Оның суалли Русия ве Туркия мемлекетлерінің арасында мұнасибетлерге бағышланды. Девлет лидері қайдеткеніне көре, Русия ве Туркия мемлекеттердің менфаатлары кемерде келеш меселер біле, елбасшылар компромисс қарарларыны тапалар. Екі мемлекет арасында иқтисади мұнасибетлер инкишаф ете. Біз Туркияның НАТО тәшкилатының бағлы олмаған тыш сиясеті қадырыне етеміз ве бұ іште Эрдоганның ролі бұйықтыр, деді девлет елбасшысы. Матбуат конференциясы девамында девлет башына аналог телевизион еріне рақами чешітіне кечірілмесі ақта суал берілді. Владимир Путин қайдеткеніне көре Русияде кечув яваш-яваш олмақ керек. Президент субъектлерде олып кечкен вақияларны көз етмек ве өз параларына приставкалар алып олмағанларға ярдым етмек кереклігі білдірді. Қатырлатамыз, матбуат конференцияда біздің мұхберіміз Айшы Шулакова чалышмақта, оның мақсус лейхасы келечек яйынларымызда. Жумхуриет елбашчысы Сергей Аксенов 2018 сенесі Русияның топ 50 персон жедвелінде 22-ші ерні алды. Рейтингні медиалогия малюмат аналитик системасы тәшкіл етті. Бірінші ерні әлбетте президент Владимир Путин алды. Екінші ерде Дмитрий Медведев ерлеші. Қырым елбашчысының Чеченистан башы озды. Рамзан Кадыров 21-ші ерде. Сонки сатырда қарышық күрешчілер бойынша спортшысы Хабиб Нурмагомедов ерлеші. Бұғырча ве мамақ көйлерінде ішік сөндірілгенінің себебі гирлянданен бағлы екен. Кечендері 900 айле электрикасыз қалды. Крым энергомутехасызлары бұр күн евел бір қач саат ішінде Кубанская Қарасу базар yüksek кергінлігі электрик теллерінде қазаны yok еттілер. Yüksek кергінлік қатты үш кере сөнген еді. 10 инсан ве махсус техника ішке желіп етілді. Мутехасызлар геже вақтында бірден үш дамартада араштырулар алып бардылар, ішке туманлы авада кедер етті. Ахмеджетте Анкарада Қырым татар медениеті күнлері кечірулевінің нәтижелері мезусында матбуат конференциясы олып кечті. Қырым Жумхуриеті жемиет тәшкилатларының векілері информацион қамачамны бозып ярымадыда тамыр халқының реал вазиеті ақта тариф еттілер. Зерет кетішатында делегатлар Қырым татар тәсілі туған тіллерде дерс берген мектеплер Жумхуриетте құрылайтқан бұйықтен бұйық жұма жемесі ве атта Қырым татар медениет мирас олған хан сарайының реставрациясы ақта тариф еттілер. Енді келечек сене кемер минарелер ве дүрбелерінің яныдан тікленуі үшін Туркиядан мутехасылар желп етіле біле. Реставраторы Турции могут вложить свои руки и сделать так, чтобы никто никогда не придрался к качеству проведения реставрационных работ. Я считаю, что это большой шаг. Этот шаг согласован с муфтиятом и со специалистами турецкой стороны. Анкарада миллет телерадио шirketінің векілері турк тілінде азырланған весеқалы фильмні тақдим еттілер. Біздің мұхберлеріміз Русиялы Қырымдаки аят ве бутун сағаларда көзетілген инкишаф ақта тариф еттілер. Наши друзья в Турции, наши соотечественники увидели действительно, что делает для нас государство, что делает для нас правительство и что мы сами для себя сегодня делаем. Наша поездка это была таким информационным прорывом, и документальный фильм, это и доклады наших коллег, это все создало положительный эффект.
И мы со своей стороны уже ждем в гости наших соотечественников в Турции, и они ждут нас. Гражданлық меселесі Қырымда четел паспортларынан яшаған 1500-ге яқын Қырым татарларны раатсызлай. Олар ана ватанымызда яша бір чоқ проблемлерге раст келелер. Жанкой районында тамам бойле вазиетте өмір кечірген бір айленің тарихыны мұхбиріміз София Шукурова тариф етежек. Самое главное, нам нужно гражданство и контейнер. Эльвира ханым ве ailenin да 4 азасы Қырымға 2015 сене қайттылар. Ватан асыретліге оларны Орта Азиядан ана юртымызға қайтарды. Туфған топрақта олар гражданлық алып олмажағыны хатты түшін мейделер. Енді 4 ел девамында олар весиқаларны алып оламайлар. Эпысы мұражатлар нетеже бермей. Не пропискам var, не пенсия алам, не больницаға барып сахардан лечиться етем. Не бір ши, шо гражданство алсам, эпсіктежек. Эльвира Сеттарова нефаха жиама, о нефаха алмай. Нерваланмақтан шекер хасталығына оғрады. Иляч алмақ үшін ісе пара йоқ, оларны бедава алмақның дәчересі йоқ. Хадын девлеттен ярдым сорай. Бірінші маңа гражданство беріңіз. Башқа мен сізден бір ши сорамайым. Ер сорамайым, эв сорамайым, бір ши керекмей. Эльвира ханым Сеттарованың торуну 19 яшлы Гулю Камалиева Қырымға мектеп чағында келді. Балалықтан эким олмаға арзу етейді. Туфханларға профессионал шекілде ярдым етмек істей. Мектебні аля дәрежеде бітіріп аттестат алды. Амали оқып юртның бюджет ерлеріне кіріп олмай. Бұның себебі кенеде гражданлық олмағанында. Родители тоже хотели, чтобы я одевала белый халат. И как-то хотелось воплотить эту мечту, но не получилось. Как гражданин другой страны я не смогла поступить, поскольку мне было как-то жалко родителей, потому что, деньги нужны. Гулюнун бабасы ве ағасы шымды сынырдан тыш болуна. 90 күн олар Қырымдан чықмаға мечбурлар. Бөйле елнен гражданлық әлде етме күмеуті тейлер. Шымда әле қожалықнен оғраша. Оларға кечішмеге сығыр ярдемете бұндан ғайры бірхач тавух ве хой бақалар. Коровушка есть. Жанкой районында гражданлықсыз 59 инсан яшай. Мемориет өз тарафындан бұл сәкенлерге ярдым әтмек үшін қолындан келгені қадар тырыша. Несколько раз у нас были совещания с муниципальными образованиями, с Госкомнацем, с представителями ФМС по этим вопросам. Мы им списки передали на Госкомитет, они через ФМС уже сказали, на Москву отправили. Вопрос в ближайшее время должен решиться, чтобы получить этими людьми гражданство. Жанкой районда 4 ел девамында 20 инсан гражданлықны әлде етті. Қалғанлар үшін де яқын вақытта вазиет денешежігіне үміт бар. София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Ахмеджетте мой бизнес адлы чоқ функциональ меркез açıldı. Cumhuriyette бойле меркез бірінжедір. Анда тек юридик шақысларға ве иш адамларына қызмет көстерілежек. Ондан да башқа мында мислиат алмағы үшін да яқынларда çalışып башлаған иш адамлары да мұражат ете білежеклер. На сегодняшний момент мы полностью выполнили задачи, поставленные перед нами правительством по формированию сети МФЦ. У нас на сегодняшний момент покрытие Республики Крым услугами многофункциональных центров составляет 93,6%. Бизнеса на следующей неделе у нас откроется новый МФЦ в Судаке. Мы переедем со своим многофункциональным центром в новое здание в Ялте. И в следующем году тоже продолжим эту работу. Меркез керекли земаневи донатмаларынен абаданлаштырылған ветолусынен мой бизнес услубыне уйгун. Бүгінгі күнде анда қызмет көстермек үшін 5 пенжере çalışа. Меркез Толстого 15 адресы бойынша ерлеше. Лицензирование здравоохранения, медицинской деятельности, услуги налогового Роспотребнадзора. То есть все узко, что касается исключительно для юрлиц зарегистрироваться, подать какие-то свои документы, плюс еще услуги уполномоченного по правам предпринимателей, не услуги, а соглашения по взаимодействию. Мы планируем наладить тесное взаимодействие с домом предпринимателей. То есть чтобы для удобства, чтобы пришли здесь же, проконсультировались, и здесь же, если уже приняли решение, зарегистрироваться, либо получить какой-то документ необходимый для продолжения либо развития своего дела. То есть тут у нас получается все в одном. Маниялар yok. Бүгін беден имканлары сынырлы олған балалар мүкефатлануының юбилей мерасимы олып кечті. Тедбір Қырым музыкаль драма театрысында тешкіл олынды. Бұл ерде бұтын Cumhuriyetten келген балачықлар топланды. Олар өз қабилетлеріні көстерділер, кубыклар ве қиметлі мүкефатларынан тақдирленділер. Мұхбиріміз Наджия Исаева мешақатлардан қорқмаған кенжелерінен көрішті.
Шен ве байрам муйте преград нет, яни маниялар yok adlı mükafatlanuvunun юбилей mirasimi tamam boyli tarzda başlandı. Маниялар yok degeni bu tek mükafatının sirlivası değil, bu beden imkanlarının sınırlı olan balacıklarının şarıdır. Buna işanıp olar öz istidatlarını numayiş eteler. Çoksa ana babalar sanaga ayretnen bakalar, çeşit diagnozlarına bakmadan olar çıkışta bulungan vakitte adi bağlar gibi koruneler. Kırım'da böyle balalar binlerce, her birinin öz hususiyetleri var, her birisi özcesine istidatlı. Bu mükafatlanıp olarga kol tutmak için yaratılgan edi. Merasim endi birkaç yıldan beri Kırım Cumhuriyeti yolbaşçısının himayesi altında geçirili. Хочу пожелать, конечно, всем для исключения успехов, то есть оптимизма, веры в то, что все будет хорошо и можно все жизненные проблемы все преодолеть. Мы с вами будем вам помогать. Дальше будем продолжать проведение этого конкурса, как можно больше ребят с проблемами втягивать непосредственно в этот процесс, для того, чтобы они чувствовали себя нужными обществу, нужными нашей большой стране. Vokal kollektivleri, müzikal ansambller ve hatta oyun grupları, icadi birleşmeler o seyircilerine en güzel çıkışlarını numayiş eteler. Kırımlılar icat etmek için maniyalar olmaganını kenedi tasdikladılar. Sanada Diana Grutskayanın da peyda oluvu herkes için beklenilmegen vakaya oldu. Konsertin çoxsu yaş iştirakçıları için o mabuttur. Bu insan öz icadının maniyalar olmaganını tasdikladı. Yercinin sözlerine göre o yakınlarının desteginin yıldız oldu. Я всегда мечтала петь, и, может быть, я не знала настолько здесь колоссальный труд и так далее, работать надо и над собой, и вокал, и все, собственно, но я знала, что у меня есть мечта, а мечта — это цель, это завтрашний день. Я просто хочу пожелать всем, чтобы они всегда достигали, ни перед чем не останавливались, никогда ничего не боялись, что бы в жизни не случилось. Ruh cihetten em bağlar özleri güçlü, em de olarının ana babaları hürmetke layıklar. Bu tedbirinin esas mevzusu oldu ve Damashenko ailesinin müzikal koreograf kompozitsiyasında aks etildi. 17 yaşlı Angelina Diana Grutskayanın muhlisi, o sevimli icracısının hep sıyırlarını bile demege mümkün. Kızının ana babası öz evladına er taraftan kol tutalar. O mektepni bitirgeninen vokal ile uğraşmağa istedi. Bizim acayip hocamız var ve bu şimdi bizim yaşayışımızdır. Evladımızın arzularını gerçekleştirmeye tırışamız. Onun arzusu tek yırlamak ve dünyaya belli olmaktır. Bu bağlar endi özlerine ve etraftakilerge maniyalar olmaganını tasdikladılar. Olar bu gayret ve ısrarlıkla galibege intilalar. Tek azıcık yardım etmek gerek. Nadia Исаева, Magomed Nesturov, Millet için. Гаспринский adına kitapxanesinde İdris Asanin'in ömrüne ve faaliyetine bağışlanğan hatıra akşamı geçirildi. İdris Asanin yazıcı ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı edi. Merasim Kırım Tatar Halkı Aksakallarının Namus adlı teşkilatı tarafından hazırlandı. Tedbirde yazıcının tuğanları ve yakınları, Yazıcılar Birliği'nin azaları, ziyalılar ve cemaatçılar iştirak ettiler. Akşam devamında Menim Halkıma neşir etilmegen şiirler adlı şiiri jiyintığı takdim etildi. İdris Asanin cemaat erbabı olarak da belli edi. Yazıcı 2007 senesi Avgust'un 6'sında Bahçesaray şehrinde vefat etti. Yılbaş sofrasının fiyatı ne kadar olacak? Kırım sakinleri endi faal surette bayramlarga hazırlanıp başladılar. Esas mahsullar boyli, et, balık, meyve ve elbette konfetler. Bu mallarının fiyatları arttı mı? Cevaplarını muhbirimiz kıdırdı. Yanı yılga 2 hafta kaldı. Ama bayramga hazırlıklar evvelden başlay. Yılbaş sofrası nasıl olacağını şimdiden düşünmek gerek. Bazı şeyler evvelden satın alına, kimirleri ise sonki günlerge kaldırıla.
пожалуйста. А мелочи 23 дайте, пожалуйста, если есть. Сабадан базарда адам чоқ, елбаш софрасына мақсулатлар алына. Чоқ адамлар әр шайны бір кереден алып олмайсын, бұна чоқ пара керек дейлер. Оның үшін бұл сенен қырымлылар япылajaq базарларыны бір хач кереге болейлер. Сколько денег планируете потратить на новогодний стол? Прилично. Бөле бірден айтмақ қиын. Не қадар керек олса, о қадар масраф етерім. Өзіңіз көресіз, шымды уджуз шей жоқ. Хашхавал, колбас, зейтун. Бұл мақсулатлар сізін байрам софранызны яраштырарлар. Крымстат идаренің мәлуматына көре бұл аша айтмаларының фиятлары артмады. Сатыжылар есе олар евелден сатын алынса, яқшы олур деп айталар. Чүнки оларының фиятлары бір хач кереге пағылышмасы мүмкін. Цены прекрасные. Фиятлар яқшы, да көтерілгені жоқ. Ассортиментіміз пек кеніш. Оның үшін келіңіз, алыңыз. Емірта весут мақсулатлары ақта айтсақ, оларының фияты әнді артты. Пеш тақталарда олар 50-ден 80 рублеге же туралар. Анчақ фиятлар insanның ихтияжыларына бағлы. Бір мақсулатны әм палычы, әм де уджушча алмақ мүмкін. Бұл ішлеп чықарылған шыркетіне малдың кейфетіне ве көрінішіне бағлы. Әркес Sevgen оливье салатасы бұл ел қырымлыларға 170 рублеге түшежек. Ама бұл минималь фиятыдыр. Бұл салатының фияты 800 рублеге де етмесі мүмкін. Елбаш геджесі софраларда мұтлақа мандарин олмалы. Бұл мейваның фияты әвелкі кібі қала. Татлылықлар есе бұл сене уджуз дегіл. Шоколадның фияты аман-аман эки кереге артты. Новогодний стол. Елбаш софрасыны донатмақ үшін Қырым сакинлері әң аздан 3,5 bin масраф етелер. Максималь дереже есе 17 бинден зияде олмасы мүмкін. Бұл ерде минималь вариантқа көре біраз уджузлашув көріне. Максималь фиятлар есе ойледі қала. Базарларда ве дүкенларда чешет маллар сатыла. Ама масраф етележек малие әрбір мүштереге бағлы. Чүнки әркезнің істеклері вече бұл фарқлы. София Шукурова, Севиля Меметова, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Ескі елнің еріне яны ел келе ятам. Кешенлері Ахмеджетнің мерkezінде байрам мейданы açılды. Енді мерkezінің сәкенлері ве мұсафирлері яраштырылған ерні көре білерлер. Еркес яқынлашқан байрамның мұйетіні дуя біле. Тылсымлы шерчікте бізді мұхберіміз Эльмас Аблакимова болынды. Тамам шымды Қырымның баш наратында чырақлар яқыла. Елбашының ең güzel timsali қар данелері, топлар ве гирляндалармен яраштырылған. Бұл вақая әр вақыт олғаны кібі мерақлы ве манзаралы кече. Юзлерже ерлі сакинлер ве мұсафирлер Ленина мейданында топландылар. Олардың арасында әм балалар, әм büyükler бар. Олар бұл вақаяны қачырмаға істемейлер. Чүнки бұл елбаш байрамы велки азырлықларының бір қысмыдыр. Так очень здорово, такие мероприятия и объединяют, и в единстве в таком проходят. Очень праздничное настроение новогоднее, очень здорово. 6 yaşlı alimni etraftaki hareketler aretlendire. Onu en çok sevimli multfilmlerinin kahramanları etkiledi. Mında da animatörler zonası, parlak installyatsiyalar, mütehassıs aktörler de var. Bağlar için bu hakiki bayramdır. Мне тут нравится. Я знаю героев такие и смотрю их мультики. Vaля pek heyecanlana çünkü o böyle sanada ilk sefer çıkışta buluna. Yılbaş keyfini bağışlamak mesuliyetli iş olganını anlay. Musafirler için o oyun töşedi. Onun her bir hareketi seyircilerge kar danesinin açıvını andırdı. Мы исполняем 3 зимушки. Приветствую всех тех, кто пришел встретить меня сегодня. Larisa Drazdovanın rolü de pek mesuliyetlidir. Yılbaş sanalaştıruvunda en sert mevsimini takdim etmek kolay değil. Okuş obrazına tulusundan çevrildi. Kiyimler de herkesini hayretlendirdi. Larisa Ayaz dedenen beraber Narat tereginde çıraklar yakmak gerek. Новогоднее настроение, открываем елочку, зажигаем огоньки. Еще День Святого Николая сегодня, который всем детям принес подарки под подушку. Bundan da gayrı paytaxtımızın sakinleri ve musafirlerinin hayriye yarmalığı ve akıqı Ayaz dedenin poçtası kuvandırdı. Bir ay devamında Ahmedjet'te en dülber varaka konkursu geçti. Çeşit regionlardan balalar öz işlerini yolladılar. Aziz Nikolay Kunu ise galipler mükafatlandı. Очень радостно, приятно, что выиграла, и надеюсь, что многие тоже дошли до финала.
Главное не победа, а участие. Bu noktada Ayaz dedenin poçtası öz işini toxtatmay, endi bir insan yakın insanı üçün varaqa satın ala bile, sonra adresatın adını ve tileklerini yazmak ve baş tılsımcının evçigini getirip kutuğa koymak gerek. Birkaç gün içinde varaqa gerekli adreske yetkizilecek. Покупая открытку, мы не только поздравляем своих родных или кого мы хотим, но мы еще эти все средства направляем на помощь детям, у которых не все в порядке со здоровьем. Bu sene denişmeler de az değil. Evvelleri Pushkina ve Gogol sokaklarının çaprazında turgan nara teregi bu yılı Gagarin adına istirahat bahçesinde şehirlilerini kuvandıracak. Ahmejit sakinleri konkursada iştirak edebilirler. Olar sevimli hitlerini yırlay ve hatta büyük ekranda filmlerini seyredebilecekler. Yanı yıl yakınlaşa ve kelip kirmege hazır. Bizim yayınımız sonuna yetti. Millet telekanalından ayrılmanız. Akşamlar rahat geçsin.